Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tukyagendera ddala mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Yasaruna. Tutwala omukisa guno okwebaza mwenna bafaayo okusoma. Bannange ate ayige kusoma Quran nga tulina platforms ez'enjawulo. Tuli ku YouTube, tuli ku TikTok, tuli ku Facebook, tuli ku Telegram. Bannange ate ayige kusoma Quran agenda kwekwasa ki? Basira Studies YouTube, Basira Studies TikTok. Ntegereka. Muhammad Matovu Facebook. Learn how to read the Quran Facebook page. Telegram. Telegram is the same. Learn how to read the Quran. Tewali chichi subhanallah. YouTube Quran lessons. Muhammad Matov. Waliyo yasana yona lokba eri mu luzungu. Ne Quran eri kujuzo yakubi degena kugwako. Byona gyebiri to ogenda kukwasa ki? Tewali. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obusobozi obusoma, atuwe data alhamdulillah, atuwe data munange. Banga temwina data temsobola kusoma. So insha Allah ta'ala buli mwa muwe data alemulabisa bi video bya busegu. Ntegereka ajje awusome ku mikuto ejinjawo ne bama sheikh abala banji basomesa Yasaruna ku YouTube, ku TikTok, ku bichi. Ntegereka ku WhatsApp byona gyebiri. Nawe kityo agenda okwekwasa ntinze saasoma ogenda kuba ng'onenya mwoyo gokka. Nam tandika tukomye kulani ey'omeka ey'omunaana sekyo 1 2 3 4 5 6 7 8. Line ya munana page ya 22 Yasaruna eno yaffe yennyini ate eno we gwera bweti tugenda ku tandika eri ya Indonesia. Allah akbar kabir. Yesu ngeyo Allah akbar eyo ya tabu wallahi. Sala tuseyo Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جهلم ستلج روحتك شكرا جهلم ستلج روحتك شكرا جهلم ستلج روحتك شكرا رستم سرمه مجلس ممكن رستم سرمه مجلس ممكن رستم سرمه مجلس ممكن جهلم ستلج روحتك شكرا رستم سرمه مجلس ممكن sebo akalala tugenderawo insha Allah. Njagambeko katono mukakwate insha Allah mukategeere tugende kalala simple as that. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.